Sani buli pinakatale mai, nanto bakarong tiku mai na nungku e bata-batango ni talanoa ke Dr. T. E na ulu tanga tiku ngani tuli-tuli, au mai na numa me wasia talangaya ni na italno ni lapita e viti. Au wasia cukai ni na lapita e na wasa pasifika, yang go sana numa me wasia manayani. Pakatabe kuni talanga na lapita e viti? Mani nanuma meu o wasia talanga ni so na biba kendindike so ya sa bakadro ti mai viti en bakambulu tuka ni bikem ni kede sara na turanga na marama en tolu na matentu mai viti kumbuna berbasanga bat ke tobata bikem di talanga na dorbona ngone leo ke kemi na lalai en bibo no ketondongale ni kina na tambana ni bakandindike main Balneo Makawa e suva na Fiji Museum. Klani bonga sarna bono keto sale taka ni kina na yato ya sawa na be korkore viti lebu keto sangol talanga ni bono lebu na yato lau baka talanga kina mai kandawu so talanga ni tole ni tim ya sar to ngol talanga i rotuma ko kino be babi ni binaka ni bikem ni nando vito ko ni tiko na buku ni baka dindiki ni be kamakawa keto santo da kaba boli main na Fiji Museum na bukuna na director o Sipiriano Nemani na tulanga liu-liu turanga nimbua babi ni binak tuka ni bakali buwana na bitoko ni tiku moko na nunggu wasetu ko yani na ni tundu da kaba na baka dindiki ni be yo makawa na be seviti bakumpul sarcha kan bikem ni kede sar nando dingo mi keto na ni tundu ngoleani na ni tundu bakikeli e tomani chuknga na bitala no liu na buku ni kana kunya na tiki ni kurongo na lapita na bibono ni Pasifika go e sona yalo bina kata mawasi le tango dona kuro me Vanuatu re talanga go dona kuro mai viti go na be kai kune na bibonua usata butango ka rede na sana maui go na venroini ngai kune na sona kuro na bono bakai tonga i Samoa ka rede lore ngona kina na bakati ko na mate ni tamata roini takitiko na ntango ni kuro tatoko bakauti ni reda na bekara da kaba na nontangase robi kende menda bulida kina se tama der do da kaba tu na nontangase na roto na tolu na undolu kina bana undolu na paksawati na ngonongo na bia da butikina le ni dona turanga ngo o sepeti matararamba turanga ni matuku lomati na koro lomati me matuku na sana lau ko en tambe tok ngo baka isala toka na ngono le taka ni kina na Fiji Museum ko saranga krondo taka bata baka lebu baka tabli de talanga ko na bunga naka yang ko na no to kili tiko en dona bonua biti lebu na bonua omborewa ka kuni kina ngo ibida na tik ni kuro ka tukuni ngone kina ni kotole stale na ngono makausar ni oti ni boen dono ndolu ronan rau na embaki ni semberni sudu na kalisto da karete dona ngono makawa sakiliki na kana satawani tu biti na kabale besar mata malo na nomundo yalo nindo biba kabulidi be yau na nongku do taka boli na Fiji Museum na rusang bulu baka na pagsawati go abia bakaritak nga na mape ni sona ponua kunikina na tikini kuroko na lapita retango gona ponua kunikina o mborewa baka toka na kenro tanrua o singa toka batake nandi toka saranga na mbati ni sawana mbati ni baravi tikini kure komikine aya wale toka dono dolo ronanda ono sanga bulu kina bitu nandra lim sanga bulu na mbaki ni sember ni sudu na karisto nge kote liso mai nui ya nuda kote somo talanga mena jalana nuku mai singa toka dona tikini baravi ya bakai kilai ni dona bono tawani na dorang ono makausara ya tiku talanga na bese viti taredango waya maya sawa na yano unganga ngona na yano unganga virto kara kenro maliwa ombenga bat ke yanuda
tona anu lawa to kia kuni talanga kina na lapita kuni talanga na dona baravi na dano kulube en bonua ombenga kuni talanga na tikini kurungo na lapita mai moturiki mai naingani na tanuku mai mba wakatalanga kina mai mbua sanga chukuni mbio na mapingoia sa kuni talanga kina tikini kuruna lapita wakatalanga kina ibida na nungo mela kemba wakatalanga kina mai mango ia na nitole dhaka ini biti na mbakiro nondolu ka ono katoa laki ngande talanga kina nyono ni lau kakatuma ni kune kina ndo tikini kuro na lapita na nyono ndui ko ni kina sa tiku na nitu tuba en ronondolu solu katolu katuna no mutiku me katuna ngole talanga ya ni ilau katuna ngole talanga ya ono ilau mela kitomani na bakatindike ni tikini kuro na lapita Gerede kina ngo na sona bibo no mai viti e sarava tingo na mape e sa tawani sara e nantoa na ngono makau. Tula kene bakandinandina na tikini kurongo na lapita. Gonta rinde baka boleka dari na kena matailalai e sona biti tikini kurongo kanta kalonga te kina ni vita na ono sa tabute utianya ya kuni kina na lapita. E sana lau, bebo levu, e sawa, benga pono talanga i viti levu na kena mbara bia ko sa tabuta ya mimba mena tonuku wakatalanga kina na sesa bakana ronga sa talanga ngule ta kina na yoni ono ngani kena yanu o motriki ngoi so ne tamba ni bakekeli so pe karatoronga da mata na bakekeli ngoi bunga ngona ndo biu na tepi me dona mita kena dona mita baka me dona cubic mita sanga ita kana keli toko dona bokete toko na kena barasi toko na kena trowel kona uduna baka i momo toko me ranyo keli toko na keli baka malua la daka ngo na daka malua me koni nda daka baka tolo koni baka me daka tu me lebu na rorongo baka malua baleta ni na ngono kareti kina ngele sena nuku eroni urede kine sona ngani bibili sona matau watu sona suini ika sona sui sarambek ngani tamata tambusakayani sona suini manu weka kede bango kambimbina kena takana bandindike mengai kau bena kena vale melaki bakandike bikalaki kunimikina na dana baka pertani chukona radio carbon dating na radio carbon dating engai kilengona mikina vida mandana rau na mbaki se undo lemba ke sa tawani tukina na banua oviti goso na tamba wakamini bina kene be Professor Patrick Nunn kertona nona ilalo ni ngoni buli nrto daka buli mai mborewa gotale no nrto daka bat kerna ngoni buli mana university ni Theba ni Pasifika enda marutaka ni iratu irana nonto ngoni buli mana was Pasifika karalaki wakaitavi mera daka bat kertona tambana ni archaeology and Fiji Museum mera ni robo daka buli tara era talanga ni robo tolo taka na kena daka na bakadindike ke baka tormanda ni tolna bula ke baka le daka na ngoni buli university ni Theba ero ni donga na bula batinira leolevu era talanga ni rabibu ke kina ena kena kunei ubungaraka gotale na itamba ni sepeti matararamba kandami takongo turanga mamaku turanga do daka reda inda kuna ronda mtokina iromba kana ngoni buli maina university ni Theba ke total chutal memure do daka elevu nang garbango mekeli meroni ge lorena dama de tiko elom so ngona kuni saranga nang gileiso ke baka kuni nang gileiso ngona bonua erando ta baka sanga kina karatala ndo kau nang gileiso melaki lore mekina na radio carbon dating ko ngoni kina yanga keda na bika ndo kuni ni do daka na baka dindike ngo ndo na tikini kuro na lapita ka kuni mai bua me bono live ko ngoni kini bikem do na turang maramani bua kemni na ngoni bua ni sar tiko mai ngo so na baka dindika ba luta ka saranga o Professor Patrick Nunn ena nona laki daka boli kertona tambana ni baka dindike ena Fiji Museum ona beba kari taktal ngango sona itamba ni sona tikini korongo na lapita ka kuni na ndelana nuku mai singa toka
au nangai tawale mo na wasia talanga ni doanga ni tal no membale singa toka ni bunga sarnaka e kune e na jalan nuku nuku ko bunga mbekar doktornya sa rapa kata miki memili bula tu na jalan nuku nuku senga na loma ni jalan nuku nuku ya tukina na gele ngele ka tukina na bakan dina ni sona kor makau go sona tikini kuro kartu laki semata pata mai na lau ni Professor David Burley mai na Simon Fraser University kasara talanga ni saraba ke bakau ni ngole en Fiji Museum go bakai donandari ka kalunga tenir to leki semata na wekanda me Canada naka bakan lewe Professor David Burley en nona yalo dina merto laki semata mai karto kotolis talmai viti merto sule talmai bakai loloma na kena totoka rokan damu na rokan itete na kena matela lai na kena ukutaki na mbati ni kuro totoka dina na maro talanga nirto baita talanga na Fiji Post se Post Fiji sa kana chumbekang ko na kena bakana numi na kena kune na tikini kurna lapita na bese bitingo na sana mawi ko toka dake ya nuda menanronga sana matau mai mango era na yanu nganga mai benga sana matau era na jalana nuku mai sina toka tere tangko e va matanga na vanoi viti katiko na kene bakan dina ni kunikina na lapita ken balbalea ni satawani tu na vanoke de udabutango ko lurita ko ni alalango ni voin dunondo lurona ndau nemba ke ni sember ni sudu na Kristo na ka baka lebsar bikum ni na baka rongotiku mai baka ni na katalanga virto na Fiji Museum na kena baka ngatake so na itamba en non virtual museum ke baka ni bena kata moni sarsar en be kartu baru takan na tambar ni Fiji Museum bisa chiko talanga na non virtual museum se na museum roni sarabanga en mona liba baka bina talanga berto na Google, Pinterest, Journal of Polynesian Society, na ABC News, baka talanga kinunggo na virtual collection of Asian masterpieces, Dr. Sakul Kundra, na Matangi Tonga, Professor Patrick Nunn, na Wiki Educator, siyang talanga ni ngwela da kina baka bina kadevekia ve Dr. David Burley, kerto na nona leoni timi, daw daka may na Simon Fraser University and na city level of Vancouver, may Canada. Kaya baka ni sember ni subscribe na nung YouTube channel o nuita kanyo ni na siya may kina o bibari tak talangan ko go na itambo ni nung kuibola wabula may ni Silandi baka ilaw takan na matinto ni Silandi ito nga na ibola lele nga bikim ni Rangoni may raw na nung bulida na bituk-tuk so membaleta na lapita volte que tikong go en Fiji Museum may suba o klanu sa tutukun pa kami biyo ni sa oti na ibolong ko nung ito huli menang itang bakitalean sa ko nga yan na nung ito kitaki en kabi binang ni kuwa nakabalib sarvi kim dola sar tikumay en tikin ng ngonong go o sawa kumatal patian medam nang ngonong kataraba ni madamanda